dukomeje gukunda uburyo mukunda ibiganiro byacu. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo igihugu cy'u Rwanda cyagombaga kugabwaho ibitero bikomeye cyane, dore yuko abakuru b'ibihugu batatu ndetse twongeyeho n'uwahoze ari perezida bari baramaze gucura umugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa bagahirika ubu butegetsi bw'u Rwanda bamaze kwica amagana n'amagana y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ni nako kandi abandi bari guhunga ku buryo bukomeye cyane. Uyu ni umwe mu migambi yacuriwe mu gihugu cya South Africa mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2024. Amakuru yamaze kumenyekana nuko ngo bimwe mu bitwaro bagomba gukoresha bagaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ni bimwe mu bitwaro ngo n'ubundi kugeza amaginga ya bikiri mu mujyi wa Goma bifitwe n'igisirikare cya SADC. Iyi ntambara kandi yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda twagombaga kubonamo n'abasirikare b'igihugu cya South Africa, dore yuko aribo bagombaga kuba bari kumisha amwe mu mabomba aremereye cyane ndetse kandi batera bimwe mu bibombe hariya za Rubavu. Amakuru avuga yuko nyuma yuko bagombaga kuva za Rubavu bagombaga kuhita bakurikizaho Musanze. Nyuma yo kuva Musanze ngo feri zabo zagombaga kubahagarika ahangaha mu mujyi wa Kigali ngo aho bari kurwana inkundurano ku buryo bukomeye cyane. Ni umugambi mubisha wa Antoine Kisekedi Chilombo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa ndetse n'uwo bita Jakaya Kikwete Mrisho, uyu nguyu wahoze ari perezida wa Tanzania, bawucuriye mu gihugu cya South Africa. Ndetse kandi amakuru avuga yuko baje guhura n'uwo bita Kayumba Nyamwasa mu rwego rwo kunoza umugambi wabo mubisha. Ikindi kandi ngo bamuhaye icyizere yuko nibamara guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda uyu Kayumba Nyamwasa ngo ari uzicara ku ntebe isumba izindi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa Imana ikunda abanyarwanda, uyu mugambi mubisha wabagashoza ntambara ku gihugu cy'u Rwanda waje guhagarikwa bikomeye cyane n'umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Goma batarashyira mu bikorwa uyu mugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Dore yuko bari baremeranyije yuko tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2025 aribwo bagomba kuzatera igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi kandi turaza kubihuza na bimwe mu bikoresho bya SADC biri i Goma, dore yuko SADC yanze kuva ku butaka bwa Kongo itahakuye ibikoresho byayo. Amwe mu makuru twamaze kumenya y'ubutasi ngo nuko ngo bimwe mu bikoresho ngo bagombaga gukoresha bagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda biri mu bigo bigiye bitandukanye bifitwe n'ingabo za SADC. Dore yuko uyu mugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda n'ubundi izi ngabo za SADC zagombaga kuba ziwurimo. Ibi kandi turabihuza n'umwuka uhari ubu ngubu na bimwe mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo ndimo ndavuga igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi turi buze kongeraho icyo twakwita nk'agahera akaje kwijandika muri iyi ntambara iri kubera ku butaka bwa Kongo. Ubwo ndimo ndavuga South Africa. Tugiye kurebera hamwe uyu mugambi mubisha wagombaga gusiba igihugu cy'u Rwanda kuri iyi karita y'isi, dore yuko ari bimwe mu byifuzwaga n'aba bagashoza ntambara ku gihugu cy'u Rwanda. Reka nizere yuko wamaze gukora subscribe. Reka duhere ku ngabo za SADC. Izi ngabo za SADC ngo impamvu zanze kuva ku butaka bwa Kongo ni ibijyanye na zimwe mu ndege za kajugujugu, ni indege z'intambara, ni indege zigezweho. Izi ndege 8 zose zifitwa n'igisirikare cya SADC mu birindiro byabo ni indege zagombaga gukoreshwa barasa bikomeye cyane hari i Rubavu ndetse kandi ngo bakaza kwimukira i Musanze. Nyuma yo kuva i Musanze ngo feri zabo bagombaga kuzifatira mu murwa mukuru wa Kigali aho bagombaga kurwana umuhenerezo. Ndetse kandi andi makuru avuga yuko mu gihe SADC yabaga iri gukoresha izi ndege z'intambara ndetse na bimwe mu bitwaro bya ruturgo ndimo ndavuga nka za BM21 ni nako kandi abangaba basize bakoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo ndimo ndavuga FDLR ngo abangaba bagombaga guca iz'ubutaka. Uko niko umugambi wari waracuzwe n'aba bagashoza intambara. Ubwo nimvuga gashoza intambara wumve perezida w'igihugu cy'u Burundi Antoine Kisekedi Cyril Ramaphosa n'uwo bita Kikwete, uyu ni former president of Tanzania, ndetse nanubwo twakwirengagiza uwo bita Kayumba Nyamwasa. Dore yuko ngo yagiye atumirwa mu nama zigiye zitandukanye, ni inama zagiye zikorwa mu bihe bigiye bitandukanye hariya ku butaka bwa South Africa, n'ubundi zigamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Imbere yuko tujya mu kwezi kwa 12 iturebera hamwe uko byatangiye, mwagiye mwumva imvugo z'umukuru w'igihugu cya Kongo uyu nguyu Antoine Kisekedi Chilombo nyuma yuko yagiye avuga yuko ngo agomba kuzatera igihugu cy'u Rwanda, akabivuga kenshi gashoboka ndetse kandi agashimangira yuko bafite ubushobozi bwo kurasa bari mu gihugu cya Kongo barangiza bagahamya i Kigali. Ibi ngibi Antoine Kisekedi Chilombo perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda abikomozaho ku buryo bukomeye cyane. Gusa bamwe baravugaga bati ashobora kuba ari yayandiye, ariko mu by'ukuri nyuma yuko hatoraguwe
zimwe mu mpapuro ni impapuro zibanga zikomeye cyane, ni impapuro zijyanye n'umugambi mubisha wa Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bagashoza ntambara. Amakuru avuga yuko nyuma yuko Antoine Tshisekedi Tshilombo ahawe icyizere ndetse na bimwe mu bikoresho ndetse kandi bimwe mu bihugu bikamwemera yuko bizamuha umusada w'abasirikare ndetse na bimwe mu bitwaro, ibi ngibi byatumye Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeza kugenda avuga iyi mvugo, ariko iyi mvugo akayivuga azi neza yuko hari bimwe mu bihugu byamaze kwemera yuko bigomba kuzamushyigikira agutera igihugu cy'u Rwanda. Mu kwa 12 umwaka w'2024 mu mpapuro zibanga zagaragaye bigaragara yuko perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwo bita Cyril Ramaphosa, uyu nguyu ni perezida wa South Africa, ariko kandi amakuru avuga yuko Jakaya Kikwete Mrisho, uyu nguyu wahoze ayobora igihugu cya Tanzania, nawe yari ari kumwe n'abo baperezida ubwo bahuraga ku buryo bukomeye cyane. Ni uburyo bw'ibanga bahuriye mu gihugu cya South Africa bacura umugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi nama yo gutera igihugu cy'u Rwanda ngo barebeye hamwe ngo umunsi igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gihuze ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi ngo inzego z'umutekano ngo nazo zaba zihuze. Uwo munsi bavuga yuko ari wo munsi waba ari wo munsi mwiza wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyaje kurangira muri iyo nama bemeranyije yuko bagomba kuzatera igihugu cy'u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Nyuma yo kwemeranya uwo mugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda, ngo banapanze uburyo ngo bagomba gushaka bimwe mu bikoresho biteye ubwoba by'intambara, ibikoresho bigezweho, ndetse kandi banahuza umwe mu migambi ikomeye cyane yo kuzohereza ingabo za SADC mu gihugu cya Kongo. Izi ngabo zikazajya mu gihugu cya Kongo zitwaje ibyo bikoresho, bimwe mu bikoresho n'ubundi ngo bagombaga kuzakoresha bagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho kandi ikibuga cya Goma cyagiye cyakira bimwe mu bikoresho by'intambara bigiye bitandukanye byaturukaga mu gihugu cya South Africa bijya mu mujyi wa Goma, ariko ibi bikoresho byose ngo ntago byari byo guhangana n'umutwe wa M23, dore yuko ngo ibi bikoresho by'intambara bimwe byagombaga gukoreshwa n'igisirikare cya FARDC ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abangaba basize bakoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda bagahungira mu mashyamba ya Kongo. Amakuru avuga yuko ibi bitwaro byagombaga kwifashishwa n'abo basirikare bagiye batandukanye mu kugaba ibitero ku buryo bukomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yuko abakuru b'ibihugu bahuriye mu gihugu cya South Africa bagacura uwo mugambi wo gusiribanga ngo igihugu cy'u Rwanda ku ikarita ya Afurika, andi makuru yaje kumenyekana nuko n'abagaba b'ibyo bihugu ngo nabo baje guhurira hari Iyigoma. Muri abo bagaba bagiye batandukanye baje guhurira hari Iyigoma harimo umugaba mukuru w'igihugu cy'u Burundi, hakabamo umugaba mukuru w'igihugu cya South Africa, hakabamo umugaba mukuru w'igihugu cya Kongo. Aba bagaba batatu ntago bari bo bonyine, kubera ko iyi nama yabereye hariya mu mujyi wa Goma yari irimo n'uwo bita General Omega, uyu nguyu wari ukuriye FDLR. Amakuru avuga yuko ngo abangaba bari bagiye gushyira mu bikorwa, abangaba bari bagiye kunoza ibijyanye n'uyu mugambi mubisha, nyuma yuko abakuru b'ibihugu byabo bari barahuriye mu gihugu cya South Africa baramaze gukora buri kimwe cyose ndetse no gushaka buri kimwe cyose kigomba kuzifashishwa n'abasirikare bagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Bityo rero amakuru yamaze kumenyekana nuko aba bagaba b'ingabo bamaze guhura bapanze iby'urugamba, imyanzuro yavuye muri uko guhura kwabo bayigeza ku bakuru b'ibihugu byabo mu rwego rwo gukomeza n'ubundi wa mugambi mubisha wabo. Gusa ibintu byaje guhindura isura ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko umutwe M23 ufashe umujyi wa Minova ndetse kandi ugafata n'umujyi wa Sake. Bimwe mu bintu byateye igitutu gikomeye cyane wo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndetse kandi agatekereza yuko ashobora kwihutisha uyu mugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Bityo rero byaje kuba ngombwa yuko umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo akorera anniversaire muri South Africa, ndetse kandi muri iyi anniversaire ya Antoine Tshisekedi Tshilombo yabereye mu gihugu cya South Africa ibyaje kuba ngombwa yuko n'ubundi iyi anniversaire ibirimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku ibanga rikomeye cyane ndetse na perezida wa Afurika y'Epfo. Ahangaha ngo barongeye baricara bavugutira umuti usharira igihugu cy'u Rwanda, harimo kongera kohereza zimwe mu ntwaro zidasanzwe ku butaka bwa Kongo. Kuri iyi anniversaire y'umukuru w'igihugu cya Kongo ngo nibwo banapanze ngo uburyo urugamba rugomba kugenda, dore yuko ngo bari bamaze guhitamo yuko tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri bagomba kuzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ngo feri zabo zagombaga gufatira ahangaha i Kigali ngo hari kubera isibaniro ku buryo bukomeye cyane. Andi makuru yamaze kumenyekana nuko ngo impamvu ngo bahisemo uyu munsi
munsi wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. Bityo rero mu mahitamo yabo akomeye cyane bumvaga yuko tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri aribwo bagomba gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wari ufitwe na Antoine Tshisekedi Tshilombo, ariko afite izindi mbaraga ziteye ubwoba azakomezaga kumusunikira kujya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yuko uyu mugambi mubisha ubapfubanye ku buryo bukomeye cyane, M23 igafata umujyi wa Goma batari bagera ku ntego zabo, dore yuko bari bafite umupango wo gutera igihugu cy'u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. M23 igafata umujyi wa Goma tariki 27 z'ukwezi kwa mbere. Ibi ngibi byakomye mu nkokora ku buryo bukomeye cyane igihugu cya Kongo ndetse n'ibi bihugu bindi. Ibi ngibi byari bishyigikiye uwo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyuma y'uko umutwe M23 ufashe umujyi wa Goma, buri kimwe cyose cyaradogereye ndetse kandi ibihugu byose birahaguruka, yaba igihugu cya South Africa ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bigaragaza n'ubundi umugambi mubisha n'ubundi bari bafite ku gihugu cy'u Rwanda, kuba M23 yarawupfubije batawushyize mu bikorwa. Ni bimwe mu bintu bikomeje gutuma hakomeza kugenda hatutumba icyuka kibi cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibi bihugu. Ikindi kintu gikomeje guteza ibibazo ku buryo bukomeye cyane ni ibijyanye n'ibi bikoresho byagombaga kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bifitwe na SADC mu birindiro byabo bigiye bitandukanye. Ibi bikoresho umutwe wa M23 wavuze yuko ugomba kubisigarana ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo za SADC zikava ku butaka bwa Kongo imbokoboko, akaba ari nayo mpamvu ikomeye cyane ikomeje gutuma igihugu cy'u Rwanda ndetse na South Africa umubano wabo ukomeza kuzamba, kubera ibi bikoresho by'intambara byagombaga kugira isibaniro ku buryo bukomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Umutwe wa M23 wavuze yuko SADC itagomba kuzakura ku butaka bwa Kongo. Iyi ngiyi akaba ariyo mpamvu ikomeye cyane iri gutuma SADC itava ku butaka bwa Kongo, kubera ibyo bitwaro byose ifite idashaka kurekera umutwe wa M23. Muri ibyo bitwaro harimo za BM21 nyinshi cyane ndetse kandi harimo n'indege z'intambara kandi zigezweho, ni za ndege zirekura bimwe mu bisasu biteye ubwoba kandi biremereye. Washaka kurasa kuri iyi ndege ikahita irekura ikindi gisasu gipfubya bikomeye cyane, ikahita isohora ikindi gisasu gipfubya icyo gisasu cyari kigabwe kuri iyi ndege. Izi ndege ni zimwe mu ndege z'intambara kandi zigezweho zagombaga gukoreshwa bagira umuyonga igihugu cy'u Rwanda. Kubera Imana ikunda abanyarwanda ndetse n'u Rwanda, uyu mugambi mubisha waje gupfuba ku buryo bukomeye cyane. Bimwe mu bintu bikomeje kubabaza cyane, aba bagashoza ntambara, abangaba batifuriza igihugu cy'u Rwanda ineza, abangaba bifuza gusubiza u Rwanda mu icuraburindi, ni bimwe mu bintu bikomeje kubababaza ndetse no kubashengura imitima ku buryo bukomeye cyane, bigatuma baryama nibasinzire. Kubera ibyo bikoresho byose bigomba kuzigarurirwa n'umutwe wa M23 bagasubira mu bihugu byabo imbokoboko, ndetse bagasubira nayo n'uwo mugambi wabo mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Reka nizere yuko wamaze gukora subscribe. Ikindi kandi mujye mwibuka kudusigira ibitekerezo byanyu, kubera ko ibitekerezo byanyu ni kimwe mu bintu dutera imbaraga ndetse no gukomeza kubashakira amakuru meza kandi yizewe. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza kandi muhirwe mu byo murimo. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.